I pozdrav ljudi, ja sam Juki, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Sampa na Extreme Gamingu. Ostanite do kraja videa i ostavite like i nadam se da ćete uživati. I evo ga ljudi, nalazimo se dakle na serveru od mog prijatelja. Dakle, server se zove Extreme Gaming, imat ćete IP od servera u opisu videa. Dakle, ovo nije spawn, ovo je, samo trenutak, koliko, nemam dozvolu, mador. Rentat ćemo, ne znam, na 20 minuta, ne znam, hoće mi i treba toći toliko, ali nema veze. Dakle, ovo nije spawn, ovo se, vamo je hotel kao neki hotel Dunav, ono. Dakle, tu se spawnate tek kasnije kad, ne znam, odigrate, ne znam, malo prijavite se, registrirate se na server i sve to. I onda, kada izađete, ponovno uđete, stvori vas tu u hotel Dunav. Tako da, idemo sad, u ovom videu ćemo odraditi vozački, znači pokazat ću vam kako se polaže i di se polaže na serveru. I također ću vam pokazati spawn ovog servera di bude kad se prvi put uđete na server. Znači u ovom videu prvo ćemo, mada sam već rekao, ali nema veze, ćemo prvo otići položiti vozački za auto i za motor samo. Mislim, na početku ne treba više ništa, mislim da neće trebat. Prvo ćemo to položiti i onda idemo u općinu, idemo se zaposlit i onda ćemo, ne znam, malo radit, pa će to, ono, vjerojatno biti to. Dakle, server je nov, odnosno napravili su nove update-ove. Ima, ne znam, tu kad uđete na server možete upisati update, ja mislim, da, i onda pokaže sve update-ove što su imali, evo, od 6.2. Dobro, ja to sad neću čitat, vas ako zanima, kad dođete na server samo upišite /update i evo vamo se nalazi policija na standardnom mjestu. Uglavnom, taj friend isto snima za YouTube, pa također se pripalite na njegov kanal. Opa, morate paziti na ove tu radare jer slikaju i daju velike kazne zbog ograničenja brzine. Dakle, da, pretplatite se i na njegov kanal, on će stavit ću link njegovog kanala u opisu videa, pa posjetite i zapratite, lajkajte koji video i tako. Tako da, evo, tu se nalazi ovdje, tu desno. Odnosno, prvo ću vam pokazati spawn, gdje se nalazi. Spawn se nalazi, evo, ovdje, gore. Samo trenutak da dođem do gore. Tu odmah kod ove bolnice, evo ga, ovdje, tu je zapravo početni kao spawn kad se tek prvi put ulogirate. Evo, Extreme Gaming, ovo ono. I sad, evo, ne znam, ako ćete odmah čim se spawnate prvi put, ako ćete odmah ići polagat, dakle, odmah vam je tu, evo da pokažem zapravo na mapi. Evo, tu na mapi kod ove kao kosturske glave zelene. Tu se nalazi spawn, a ako ćete od spawna odmah ići polagat za vozački, to se riješiti, idete ovdje i samo se spustite tuda pravo i to je to, ne možete fulati. Tako da sad idemo položiti vozački za auto i za motor. Mislim da nije kao obično polaganje vozačke ko na svakom serveru, vozačkog ko na svakom serveru. Daj, evo ga, radar me usliko, $120 kazna. Evo ga, vamo se nalazi autoškola, jesam ga parkirao. Dakle, nalazi se, evo da vidite na mapi ovdje, tu kod pizza znaka, ovdje, kod restorana odmah ovdje. Da nije običan kao za ko je na svakom serveru, nek da ima kao neka pitanja, sad ćemo to vidjeti, nisam siguran.
Pa, hajmo vidjeti. Kupi dozvole. Ajde, ustavljeno sam. Kupi... A dozvolu. Kupi dozvolu. Evo ga, znači prvo kupiš to ko se crta, kupi dozvolu, onda kategoriju vozila šta želite polagati, logično. Ajde idemo prvo za auto, to mi... Evo, da, ima ta pitanja. Hajde, idemo ću znati, kojom stranom se vozi u Beogradu, desno? Koliko je dozvoljena brzina u naseljenim mjestima? 70. Kolika je dozvoljena brzina u nenaseljenim mjestima? 50 valjda. Na raskrižju bez semafora prednost ima osoba s lijeve strane. Ukoliko skrivite nesreću, vi ćete pozvati policiju i otići. Šalim se. Dakle, pozvati policiju i pomoć ozlijeđenom. Preticanje je dozvoljeno sa koje strane, logično sa lijeve. Na raskrižju sa semaforima policajca treba slušati policajca. Ne, nisam sad vidio zadnje pitanje, kliknio sam doslovno bez veze, ali nema veze, uspio sam položiti test za auto. Dakle, sad idemo, sad idemo i za motor položiti, jer zašto da ne već kad sam tu. Mislim sad da su ista pitanja. Da, ista su pitanja doslovno. Sad sam se skoro zajebao. Da, ista su doslovno pitanja. Mislim da ne trebam sad za ovo sve ostalo trenutno, jer mi trenutno to ne treba. Mada sam mogao, ali nema veze, ne bi, hajde. To kad mi bude trebalo pa ću ići položiti. Dakle, sad kad sam položio, idemo do općine. Općina je ono na općenitom mjestu gdje je i na svakom serveru. Dakle, idemo tamo, idemo se zaposliti, malo odraditi tog posla da vidimo kakav je posao. I mislim da će to biti to. I ako želite nastavak da snimam još na ovom serveru, opalite taj like i to je to. Evo, ako dođe video do 50 lajkova, snimam drugi dio snimanja na Extreme Gamingu. Tako da, razvalite taj like i kliknite subscribe dugme i nemojte zaboraviti kliknite ono zvonce pored subscribe-a da vam stižu obavijesti o svakom mojem videu. Evo ga, tu je općina. Mislim, vjerojatno svi znate gdje je općina, ali nema veze da pokažem. Evo ovdje. Sad, dakle, idemo tu u općinu, idemo se zaposliti, kao što sam već rekao 1-2 puta. Da. Tako da, ajmo. Poslovi. Mehaničar, komunalac, građevinar, picar, dostavljač, pilot, bus, vozač, rudar, proizvođač namještaja, dostavljač naftar i dostavljač letaka. Piše tu, evo, tu skroz dolje desno Happy Joe piše naftaš. Ali mislim da će se to prevoziti kamiona, ja nemam položeno za kamion. Ma nema veze, ajde, valjda ću moći raditi. Ništa, ićemo mi odmah za naftaša. I trebao bi otići otvoriti račun u banci. A dobro, to je sad trenutno nebitno. Mislim da ne treba to sada. Tako da ćemo to vjerojatno u sljedećem dijelu videa ako budete htjeli drugi dio. Tako da vidim prvo dio ovaj posao. Au, bog te mas. Mislim da neću moći preko granice. Ili ću moći, nisam siguran. A moći ću, ajde. Nisam siguran zato što nisam baš istraživao po serveru. Jako malo sam. Nisam zapravo ni igrao. Od ovog novog update-a nisam ništa igrao sam samo na starom. Ali je puno drugačiji ajdu. Pičku mater. Ali, što sam htio reći? Da sam igrao, evo vidite, vamo ima kao benzinska, ili je tu benzinska. Ima i tu, a ima i na običnim onim mjestima koji na svakom serveru, ja mislim gore kod McDonald'sa i tamo kod, sad ću vam pokazati, tu gdje je tu kod policije vamo, tu gdje je ovaj kolodvor, tu negdje nisam, ovdje tu negdje zapravo, nisam točno siguran, ali nema veze. Dakle, server je ono dosta dobar i preporučio bih ga svima da dođete igrat, normalno.
Ja mislim da... Svaki dan je neki event, bar mislim, ja mislim da svaki dan je neki event, tako da ono, slobodno dođite, igrajte, zabavite se, imate, evo, što piše, nisam prošao. A Vukovarska pumpa, to zato što je vlasnik servera iz Vukovara, logično. Uglavnom da, imat ćete IP u opisu videa i dođite na server, igrajte, šta je, what the fuck, dođite, igrajte, zabavljajte se, imaju i TeamSpeak server kao što možete vidjeti tu u chatu. I to, dođite, igrajte na serveru. I evo ga, napokon sam došao do svog novog, odnosno prvog i novog posla na ovome serveru. Da sam razjebao auto, ali koga jebe, sve je rentan. Svakako će nestati za vjerojatno par minuta, nemam pojma. Sad, nadam se da nisu bitni leveli, zaposli se. Ok, čestitke, zaposlite se kao naftar za više informacija o poslu Job Info. Ajde da vidimo prvo Job Info. Dakle, posao ugovora 0, znači to znači da možete dati otkaz u roku odmah. Doslovno sam treba otići doslovno treba otići samo u općinu, ja mislim, i dati otkaz i to je to. Ali, i onda odmah se možete zaposliti na drugi posao, logično. Dakle, evo, uzeo sam opremu. A bog ti izlako neki klošar, a ne... Ma joj. Ova fontanica lijepo izgleda. I sviđa mi se kako je ovo... Kako je napravio kao, ajmo reći, njihov logo. NIB. Naftna industrija Balkana. Svaka čast. I sviđa mi se lokacija ovoga. Baš ono kao namijenjena za naftovod. What the fuck. Dakle, idemo, valjda trebam posao, prvo morate verifikaciju napraviti, stream su. Dakle, evo ga, sad sam verificirao account, idemo posao. Idite na označeni checkpoint i napuniti, pa nisam ni zakačio cisternu, kako da je napuniti, moramo prvo zakačiti Isuse Bože, malo sam se zaletio, ali ne vezi, idemo sada napuniti cisternu, evo ga ovdje, i šta sad, bog te ne vidi, kako sad da ja vidim, vjerojatno napuni cisternu ili tako nešto, ali vjerojatno moram cisternu okrenuti prema tamo, logično, kako bi se napunilo. Sad ćemo mi to vidjeti. Fuck, malo sam se sjebao. Ali ne znam, sad ćemo mi to popraviti. Hoću kurac popraviti. Ne veze, ajde. Sad ćemo mi to uspjeti. Ne veze, ajde. Pokušat ćemo ovako, ako ide. Napuni cisternu, mislim. Da. Znači, nebitno kako stanete, samo dođete na taj marker i napišete ko se crta napuni cisternu, spojeno. Evo ga, utovareno. Ko da sam drva natovarao, bog. Sad, gore od dobra, sad idi do neke pumpe, znači sad vjerojatno dođemo do bilo koje pumpe koja radi i napišemo isprazniti cisternu. Piše da lakše locirate pumpe ako kucate naftaš pumpe, dobro, naftaš pumpe. Idemo na pumpu kod McDonald'sa, mislim da nam je ona najbliža. Eto, čisto samo da probamo ovaj posao, da vidimo koliko se tu para dobiva i da li se isplati ovaj posao raditi uopće.
Mislim, piše Happy Job, sad ne znam da li kao Happy Job, a vjerojatno da, duple pare se vjerojatno dobijaju. Tako da ćemo to sada otkriti. Ne možete ući u organizaciju dok ne budete 3. level. Aha, ok, da. Start na serveru je 3. level izgleda. I 55.000 dolara. Bar mislim da je 55.000 dolara. Nisam točno siguran, nisam ni gledao na početku koliko imam para. Samo sam došao, krenuo snimati, to je to. Ali vjerojatno ću, ako budete tražili, ako budete htjeli još igranja na ovom serveru, dakle rekao sam 50 lajkova i snimam drugi dio. Tako da ćemo u nastavku, u sljedećim epizodama, testirat ću svaki posao i vidit ćemo koji se posao zapravo najviše isplati na ovome serveru, tako da znate, možda mogu izvan kao ovdje, tako da znate koji posao, s kojim poslom ćete najbrže zaraditi pare. Dakle, sad, što moram isprazniti cisternu. Nisam kost crtu. Evo ga, sad se prazni cisterna i sad kad se isprazni idemo vjerojatno nazad tamo gdje smo i opet istovareno. I idemo sada nazad da pokupimo pare, da dobijemo plaću. Sad ne znam da li se odmah dobijaju pare ili se dobija na svaki sat vremena, na paydayu. To ćemo sada otkriti. Pa, ajmo vidjeti. I evo ga ljudi, došli smo nazad do ovog mjesta gdje radimo. Pa da vidimo koliko ćemo para dobiti za ovo malo posla. Dobili smo 18.410 plaću plus bonus 164. Pa ja mislim da se ovo isplati, ali mislim zato što je Happy Job pa se dobijaju duple pare. Znači otprilike zarađuje se 8.000 dolara po jednom odveženom. Ali nije toliko puno ni posla. Možda 2 minute posla za 8.000 dolara. Ali vodite, igrajte na ovom serveru dok je Happy Job za ovaj posao i zaradite brdo para za jako malo vremena. Doslovno za 2 minute možete zaraditi 18.000, skoro 19.000 dolara, a niste ništa ni radili doslovno. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, kliknite like, kliknite subscribe za još ovakvih videa i zapratite me na Instagramu Yuki02 i pozdrav! Şum geldim kızlara zın 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 zın.